Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru, bifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza ndetse munagisoza neza cyane. Turi ku cyumweru rero, turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza cyane. Tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda agaragara n'ubundi yibanda ku bikomeje kugenda bigaragara n'ibitangazwa cyane cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 biravugwa yuko wamaze gufata ibice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko abakora akomeje kugenda tugera bivuga. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaje kugenda igaragara. Ni imirwano bivuga ko kandi yaje gusiga hakomerekeyemo abasirikare benshi ndetse abandi bagiye batandukanye baza kugenda bahasiga ubuzima, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Muri Kivu y'Amajyepfo ni hamwe mu hantu hambere hakomeje kugenda hagaragara ibigendanye n'imirwano ikomeye cyane, ndetse imirwano ikaba ikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ndetse iyi mirwano biravuga ko yaje kugenda inasiga hari ibice bigiye bitandukanye byamaze kugenda bifatwa, nk'uko bikomeje kugaragara n'ingabo zo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, by'umwihariko habarizwa mu twari 23 ndetse na twirwaneho. Bivuga ko ari ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, zigaruriye uduce turimo Ruhango, Bwegerera, ahitwa Ilega ndetse n'ahitwa Katsoba, duherereye muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru atugera bivuga. Ni imirwano bivuga ko yaje gutangira ku munsi w'ejo ku masaa 6 z'amanywa. Turarebera hamwe gusa by'umwihariko muri iyi mirwano ubwo barimo barwana ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyaruguru, indi mirwano ikomeye cyane yari yakomeye, ndetse impande zombi zongeye gutana mu mitwe, aho uruhande rwa leta ya Kongo rwongeye kugaba ibitero simusiga ku mutwe wa 23. Isomo rikomeye cyane ryongera guhabwa intare za Sarambwe, ndetse biza gutuma ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bongera guhunga, ndetse abandi by'umwihariko biyemeza kwikingirana mu nzu, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda tugera akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza ko iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura isura ku rundi rwego, ndetse bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje gutuma ibigendanye n'ibiganiro impande zombi zikomeje kugenda zigaragaramo idaha muri Katari bitagenda neza, ku bigendanye n'uko buri ruhande rukomeje kwiyumvisha neza yuko imirwano ari ikomeje kujya mbere. Hanyuma kandi ndarakubwira ya nkuru nabarari kivuga yuko Madame Samia Suluhu Hassan yamaze guhamagara perezida babiri hano mu karere k'ibiyaga bigari agira icyo ababwira nyuma y'amatora yabaye muri Tanzania, ariko ntavugweyo rumwe, ariko kandi akaza no gusiga abantu benshi basize ubuzima mu myigaragambyo ikomeye cyane yaje no gutuma benshi bayikomerekeramo, nk'uko amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara. Ndongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza ibihe byiza abakunzi bacu, ibiganiro byacu badahwema kudukurikira ndetse no kubitwereka ko bakomeje kubana natwe. Ndabashuje mwese abadukurikiye muri nga mu Burundi, abari Igitega, abari Bujumbura, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari Ngozi, abari mu Kirundo no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kugira ibihe byiza. Ikaze nanone wo nkurikiye uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Tanga igitekerezo kandi subscribe amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nyine byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, ibintu birusheho kuba byagenda neza. Ikaze kuri mwebwe mwese rero turebere hamwe ibikomeje kugenda bigaragara. Birasa naho uruhande rwa M23 narwo rudashaka kuva ku izima nyuma y'ibitero byinshi bimaze iminsi byibasira ibice bagenzura. Ubu noneho bongeye kugwa mu kantu, aho by'umwihariko uru ruhande rwa M23 narwo rwongeye by'umwihariko kugerageza kwigarurira ibice bigiye bitandukanye mu mirwano ikomeye cyane. Ni ingabo zo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo abarizwa mu twari M23 ndetse na twirwaneho basanzwe barwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongeye kwigarurira uduce turimo Ruhango, Bwegerera, ahitwa Ilega ndetse n'ahitwa Katsoba, duherereye muri teritwari cyangwa se mu karere ka Kabare, ni hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ahagana ku munsi w'ejo isata z'amanywa hari kuwa gatandatu tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 2025, nibwo abasirikare b'uyu mutwe wa M23 ndetse na twirwaneho bafashe turiya duce turimo centre ya Ruhango, nk'uko amakuru atugera bivuga.
badufashe nyuma y'imirwano ikaze cyane yabasakiranyije n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo arimo FARDC, FDLR ndetse n'abazarendo no ku ruhande rw'abarundi. Aya makuru kandi anagaragaza ko imirwano yahereye muri santere ya Ruhango ikomereza Bwegerera, Irega ndetse na Katsoba, ari nako by'umwihariko abasirikare b'uyu mutwe wa M23 na twirwaneho bagenda bigarurira turiya duce, binarangira ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko zibashije kutuvamo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ariko kandi ngo mu kutuvamo zari zabanje guhangana cyane n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo bivuga ko ziherereye ahitwa Imashango. Imashango y'imirwano kandi nk'uko aya makuru akomeza kugenda bivuga yumvikanye mu rusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, urwanatumye by'umwihariko imirwano yanatumye abaturage begereye uduce yabereyemo bahungira mu bindi bice babona ko byo bitekanye, abandi bahitamo rero kwigumira mu mazu yabo barakinga. Mbibutse ko kandi utu duce twose twafashwe na M23 by'umwihariko ku munsi w'ejo kwa gatandatu duherereye muri grupuma ya Ruhago sheferi ya Ndija muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Birasa naho uruhande rwa M23 rwo rwatangiye rugaba ibitero nk'uko amakuru tugera bivuga. Societe civile ivuga yuko abasirikare benshi bari 23 bazindutse batse umuriro ku birindiro by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, maze abantu nabo baza kwirwana, ariko bitewe nuko cyari igitero cyaje mu buryo bwa giturumbuka biza kurangira babuze uburyo birwanaho, birangira bahunze. Gusa bivuga ko izi ngabo z'abarundi n'ubundi ndetse nabo basanzwe bafatanya zaba ziri mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, ndetse amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera akabashimangira ndetse anagaragaza neza yuko izi ngabo zaba zikiri hafi ahangaha, aho zaba ziri gutegura ibindi bitero bishobora kuza kurangira n'ubundi babashije kwigarurira ibi bice nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane kandi atugera muri kano kanya ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko iyi ntambara yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo, yongeye gusunikira ihuriro ry'ingabo z'abarundi ndetse n'abo basanzwe bafatanya kongera kwinjira muri uru rugamba mu buryo bugaragara. Amakuru atugira ashimangira ndetse akanavuga yuko iyi ntambara ishobora kuba by'umwihariko yakongera guhindura ibintu mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ingabo z'abarundi nazo zahise ziza gutabara mu buryo bwihuse. Bivuga ko kandi hano muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kugaragara drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH-Nazifo, gusa bivuga ko itigeze irasa, ariko kandi abahanga ndetse n'abasesenguzi bavuga yuko yari iri mu bikorwa bigendanye n'ubutasi bishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga ndetse bakanashimangira yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo kandi ku munsi w'ejo ibintu byarimwo bicika ndetse by'umwihariko ku mirongo y'urugamba wambaye Kivu y'Amajyaruguru naho ibirindiro bya 23 byongeye kwibasirwa muri yo bukomeye cyane, biza kurangira by'umwihariko M23 ikubiswe ahababaza. Ubu twinjiye mu karere ka Masisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi, aho urugamba rwaraye rwambikanye hagati ya M23 FARDC ndetse n'abazarendo. N'imirwano ikaze yabaye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'abazarendo zifatanya na FARDC kuva saa 2 z'ijoro zo kuri wa gatandatu itariki ya mbere Ugushyingo 2025 ahitwa Ikalembe muri grupoma ya Bashari Mukoto iherereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka Ikalembe agera kuri Agitwahite akadomo CD avuga ko inyeshyamba z'abazarendo zagabiye icyarimwe ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za 23. Ibi bitero by'abazarendo bivuga ko byaje kurangira n'undi hafatiwemo imbunda nyinshi cyane zakoreshwaga n'abo ku ruhande rwa 23 ndetse ibirindiro barabifata barabigumana nk'uko amakuru atugera bivuga ko kandi hari abasirikare bagera muri 5 bafashwe miri cyangwa se bafashwe matekwa, bakaba barafashwe n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Gusa na makuru uruhande rwa M23 rutigeze rugira icyo rutangazaho, gusa uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gusaba umutwe wa M23 kuva mu bice byose wafashe, bitaba ibyo ngibyo rero n'ubundi bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse bagakomeza kugabwaho ibitero. Urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje rwumvikanye muri uyu mujyi uhereye hagati ya Masisi ndetse na Warikare. Amakuru kandi akomeza avuga ko abaturage bateye ubwoba n'imirwano bakaba barakomeje kwihisha mu ngo zabo. Bongeraho ko kandi inyeshyamba za M23 zifite ibirindiro Ikalongwe muri grupoma ya Kisimba hafi ya Karembe nazo zagerageje kuza gufasha abagenzi babo n'imbunda zirasakure kugira ngo rero bahashye ibyo bitero. Amakuru yihuta kandi adafite ivumba avuga yuko mu kugerageza kuza gufasha
gufasha abo bandi baje guterwa ambushi ikomeye cyane, biza kurangira n'ubundi batsinzwe muri rwa rugamba, ndetse ibi bice birimo ibirindiro byabo biza kwigarurirwa n'uruhande rwa leta ya Kongo. Uruhande rwa leta ya Kongo rumaze iminsi mu bigaragara rwerekana neza yuko rumaze gusombya imbaraga uruhande rw'izi nyeshyamba, ibitandukanye n'ibyari byaragaragaye mu minsi yashize cyangwa se mu gihe cyatambutse, ku buryo kugeza amagingo aya ngaya amakuru atugeraho cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara, bishimangira ndetse bikanagaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda ihindura ibintu, ndetse intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Naho Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yahamagaye ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Dr. William Ruto Samuel wa Kenya abasaba ubufasha. Nyuma y'uko rero mu gihugu cyakomeje imyigaragambyo ikomeye cyane, abaturage bashyigikiye uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakaba bamaganamo amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa gatatu w'iki cyumweru turimo gusoza. Ni amatora byamaze gutangazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ku butaka bwa Tanzania ko Madamu Samia Suluhu Hassan uyobora Tanzania yatsinze ku majwi agera kuri 97 n'ibice 66 kw'ijana. Ikinyamakuru African Intelligence cyatangaje ko Madamu Samia Suluhu Hassan yahamagaye kuri telefone ba Perezida Museveni ndetse na Ruto ku mugoroba ku itariki ya 30 Ukwakira abasaba ibigendanye n'ubufasha. Icyakora ibyo yabasabye by'umwihariko bamufashamo byinshi n'ibyatangajwe, gusa nyuma y'amakuru yakomeje kujya ahagaragara ubw'imyigaragambyo yari ishyushye, ndetse bikavugwa ko hari abaturage bo muri Kenya bari kuva muri Kenya bakajya kwigaragambiriza cyangwa se kwifatanya n'abarimo kwigaragambya muri Tanzania, ndetse nabo ku ruhande rwa Uganda nabo babigenje gutya. Uyu muyobozi wa Tanzania yabahamagaye ku murongo wa telefone abasaba yuko bakwiriye gucunga imbibi zabo neza, aho kugira ngo abaturage babo bakomeje by'umwihariko gutera inkunga abakomeje kwigaragambya. Imyigaragambyo yano muri Tanzania yaje kwangiza byinshi, ndetse by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko abagera kuri 700 bahasize ubuzima, gusa ni imibare leta ya Kongo, leta ya Tanzania itigeze yemeza, ikavuga ko gikomeje kubigenzura. Ni imyigaragambyo kandi yaje kugenda kugeza amagingo aya ngaya ituma internet ikurwaho. Gusa bamwe mu baganiriye na BBC mu bayobozi ba Tanzania bavuga ko ikurwaho rya internet rizikigeze ribangamira indorerezi ziri muri ayo matora, kuko ngo bahawe ubundi buryo bashobora kwifashisha by'umwihariko ubw'itumatumanaho, ndetse abanashimangire ko kandi internet yo bayirekuraga yongeraga umuvuduko w'abigaragambya, kuko batumanaga n'ubundi binyuze muri internet, byaje gutuma bafata icyemezo by'umwihariko cyo guhagarika iyo internet. Kugeza ubu nta kindi cyari kiyongeraho, nubwo ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango igiye itandukanye ikomeye cyane yakomeje kugenda yamaganira kure ibigendanye n'ibyavuye muri aya matora. Ni amatora ubusanzwe abantu benshi bari bazi ko Tanzania ibarizwamo demokarasi, ariko kuri iyi nshuro birasa naho byaje kuba bibi cyane kurushaho, ibintu bitari bisanzwe. Kugeza ubu rero iri shyaka rya CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi rikomeje by'umwihariko kugaragara mu isura mbi, nyuma y'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga uburyo batumva uburyo abanyepolitiki bamwe bafungwa abandi bakabuzwa kwitabira amatora, ibyo bashimangiye ko aya matora by'umwihariko yari asanzwe yarateguwe n'undi wagombaga kuyatsinda yarazwe. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana igihe uyu mu Perezida Madamu Samia Suluhu Hassan ashobora kuzarahira kuyobora iki gihugu cya Tanzania mu yindi manda ye, nyuma y'uko asimbuye Dr. John Pombe Magufuli yarabereye minisitiri w'intebe warupfuye mu buryo butunguranye. Bashimire, tugaruke mu kanya.